apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay nawaw, sa dino man ti ayan day ta groceries. Dito'y laeng met tinangidulinak idi kalman. Nagyatisap-sapulam ba ya? Aburido ka manayin. Nangip-ipa naman iti groceries nga indulin ka Dariaw. Pwede mo makita timpatong ko agroceries iti aparador. Asino nga man tinangibaga apakibiyangam dayjay Para iti apo ko ta dayjay anya. Para iti apo ko ta ken Flora. Tingay apo ko ta ken Linda. Sika no adamot ti itad mo ken Philip. Ada mo paborito. Apenda kasta. Ay agsardeng ka man si kalakay. Pakibiyangam la amin a desisyon ka. Ay nawaw. Jak amo kang kaisang. Bakit kan? Amam ti hostaw kung saan? Agpasyar tayo kanu iti ayan dananang kentatang, Brando, lakay. Apay ka na? Mapantayo laang agpasyar, Kunak laki din no niya tinapasama. Kailiw da kanun dagiti apo ko da. Ay ka mapantayo Sigurado ka kadi akayat mo ti mapan, lakay. Sige kay di mo't. Una, sana balay. Ta bakit mo't taninanang? Di na mo't siguro kabaalanan nga ikamat ti 2x2 kanyak. Aging gagayam ita, kat di mo pala nalipatan day jay, lakay. Ay ikaw na. Ay no, awan ni tatang ide. Ay jak amaw. Amang minalmalo nak ni nanang. Si Mang Putmut gaya mo ni Linda, Dariaw, lakay. Kasang-sang pa na. Ay nawaw, jakmat makita ni Nika nga apo ko ta. Mga awampay. Ura siya ka dyan nakita. Ni Philip pa lang apo ko tati kasarita ma. Itay pa nakatugaw itiruar. Awan mo tinapatag nga bagakan ko na. Ni Nika kumati kayat ko ang makasarsarita. Ay, awan manen ti amok no kasta. Andan tumanan agsakit tinakam na ano kwa. Anya kumangay agapo. Ipadlaw mau nga dapat paboritom. Ay agar aramid ka bakbakitan. Ay agtal na ka man si Kadariaw. Agpakalaing ka manin ako nakag. Na, pasyak pa'y kayam tagpakalaing ita. Ay, nukasta ka na yung aramidam. Ang mga ano dahi tapay ti sana pagkinaawatan. Nagiti apukuta. Maday ta. Agkapikan, Philip, apaw. Agyaman nak lolo. Mangan kamot iti tinapay Ngamnay. Naibos ti palaman. Okay lang lolo. Sana balit at damot kape. Ay, day tamot ti kayat ko kun ka, Philip. Saan ka anaarte? Una, tasantay mo't abak nang lolo. Siya ka di paspasagidan nyo dita Ay, nawaw. Unay kan isang. Adayan nanggag mo anagan, mau. Awan mo kitay. Milagayam. Ay, apok. Paspasin siyam ni Lolam, Nairwamak kang kuhanan, lolo. Ada ako, Lola. Ay nawaw, naimbag lang ang tadakan ni kaapaw. Adda kayat ko nga itudkan ka. Anya day ta, Lola? Ipalagip munto man madamdama apaw. Agmerienda ka pa'y nga umuna. Mabit lang irwar ko tigatas kan special apalaman. Adamat kapya nakaparabaw iti lamisaan, Lola. Sa maysa, okay lang ang kanyak, uray awan palaman ti tinapay. Ay saan ni kaapaw? Adda ginatang ko aparakan ka. Anya? Mabit lang ang talaan.
Sigurado ak amagustom dayjay apaw. Imported kanu ka dayjay. Nakakapi akon, Lola. Rumwarak pa'y, tatumulong ak nga agluto iti kanan tayo. Ay mabiit laang ni ka apaw. Ada ka di bagam, Lola? Alaom dayto eh. Ay nawaw, anya tilinaon day ta karton, Lola. Regalo para ken ka apaw. Tida duma ket inted dalaan kanya. Ngem saan ko ang mausar. Iso nga ited kulat taken kan. Tida duma talaga aginatang ko para ken ka. Nagadun, Lola. Jak sapay mat kabaulanan na bagkatan. Adamo ni nanang mau. Mala, agawa am kit di ti mangilumeng. Ang mga nuad na makakita. Lola? Unusan, ilumeng mo pa'y laang itilikodan tiri daw. Bantayak to, apaw. Nakitak ti naramid mau isang. Ha? Hindi ka man naging didyam mau. Adda ka di parikot, Dario. Nakitak tinted mo kanini ka nga apo ko ta. Ada regalong para kan kuana, ngem awan ti para kan ni Philip. Ay nawaw, siyak ti gimatang kadagijay, lakay. Katap no ibagaken ka. Siyak ti agdesisyon, no asino ti kayat ko apang tedan. Ha? Pakialamero kalaunay mga main. Kas iti kadayon ko nga ibaga. Pagrugyan tao ti sana pagkikinaawatan ti kastangar aramidam. Ay sus, relax ka kadilang lakay. Saan to ang mapasamak dayta? Saan abale? Tain lemeng ngimot ang nasayaat. Saan dan to ang maamuan? Na, Adda ka mo ilagayam dito, Ruar, Philip, anak. Itay pa'y asap sa pulon ka. Agpapaanginak, nanang. Apay ka di anak ko. Itay pa'y ngamin na makadlawak ka ni Lola. Ha? Itay nagkapiak. Awan ti palaman ti tinapay nga ing kape. Idi nini ka tinagkape. Ay nawaw. Inroar ni Lola ti palaman kan gatas ngayon dulin na. Si kakit di mo, anak ko. Saan na ba lilatan? Tinapatag kat pinagkapida ka mo't. Nusak lang amang pampanunot. Kasla da paborito ni Lola. Ay na, saan mo't siguro, anak ko? Uray di na ibaga. Madlaw ko matigaraw na. Kita maintun madamdama. Adun tumanan ti mayawid ni Nika akasinsin ko. Agawid kayo ka din, Manang Linda? Wan, ading ko. Agawid kami. Ni Philip, agbati ka no pa'y. Mabit lang, Manang. Adda ka di ibagam, ading ko. Ay, alaam da ito'y, Manang. Ay nawaw. Ti groceries kan chocolate samot nga inted ni nanang kani ka nga apo ko na dagito'y ading ko. Ay. Amangan no sa pulan nanto. Saan, Manang? Isupay kit di atin ang ibaga pagbingayan da ka ni Philip akasinsin na. Anya? Narigat matlaang, no ninika nga anak ko ti kanayo na may ranranod. Mga no day tapay ti pangrugyan ti saan da pag kinaawatan nga agkasinsin. Ay na, agyaman naklaunay, ading ko. Sigurado ang maragsakan ni Philip, numaamuan na ti inaramid ti kasinsin na. Addan sa bisita yun, nanang. Bisita? Adamot pink at chinilas. Sapay ka barbaro. Chinilas mo dayta, Philip Barok. Impadas ko laang itay. Ha? Chinilas ko? Wen, inted ni Lolam. Ay nawaw, sabong-sabungan da ita at chinilas. Para kininika ko ma. Ngam imbingayan da ka. Di ulat ta kuman inawat Ang mga no panunutan lagi ti kaaruba abaklaak no usarak da ita. Ay na, si kakit di mo tanak ko. Pagyamanam kit di takas di ti kapanunutan ti kasinsin mo. Iso tinang tedan ni Lola yo. Ngam imbingayan nakapailaan.
Nagpudno ka man kanyak, Linda. Ha? Nasalaw ko ni Philip iti dalan itay. Imbaum no ka na agumatang. Nakitak ti chinilas ngayon suot na. Saan ka maawatan, lakay? Pink, kin sabong-sabungan da at chinelas. Apay, bakla ayan ni Philip. Anya? Nakitam laang aping kan sabong-sabungan ti chinelas na. Panunutom mo tan abakla ti anak ta. Okay. Awanan ano agbalin na bakla ni Philip. Ay sos, awanan ti gwapong anak ta. Ay nakamali ti pampanunutom, lakay. Ti chinelas nga insuot na kat inted ni Lola na. Anya? Pink asabong-sabungan, tapara ko makinini ka dayjay. Amumet nga iso ti paborito nga apo ni Nanang. Naasyan laang iti anak ta. Iso nga imbingayan na. Ay na wow! Bagay mo matgayam ti Pink at chinelas, Philip kasinsin. Ah? May bagay launa iti sakam kasinsin. Agyaman na ka, kasinsin. Pink mat nga min tinted ni Lola kasinsin. Iso aday talatan tinted ko kan ka. Okay, insan. Naggasat ka launa, ita si kati paborito ni Lula. Ano kastang agpasyar tayo iti ayanda? Ada itid na. Syakit. Mga anak lang iti lamisahan da. Sa balin ti panangkita na kanya. Jack ba't lang kaya tikas jay nga ugali ni Lola kasinsin. Apay mate. Saan anasaya tikas jay anya? Agpapada tayo lang nga apo ko na. Iso asan anasayat nga da paborito na. Ti aramid na akastaket pangrugyan ti saan apagkikin na awatan kasinsin. Ibagaman kinini ka nga umay dito'y balay, Daryaw. Ay nawaw. Anya ti bagam iti apo ko ta. Apay aya sa ludsudang pailaang. Di ka kugat Uday ka mutin. Agsal sa lunsod la da tao. Kasano ajak makapungtaw kat nagadua sa ludsud mau. Anya nga min ti pagpupudutan ti ulom aya. Basta ibagam iti dayjay anika. Ta umay dito'y balay itamot laang. Mapan ka iti ayan na no kasapulan. Siya pa ti baon mo man. Mapan ka now. Nata grubwata kaon. Di ka kadin agungoy. Tani, mataranta akarkaraw no kastaka. Ay na naman, anak ko. Ay, hagawam ta makain inumak. Ay na. Ato yung tidanon Ay, na. Anya nga min aya tikinkin na niyo ta inanusan niyo anagnag na nga imay dito'y balay. Imbaw nak ni nanang yaw. Takayat na kano ang makasarita ni Nika nga po kumay. Ay nawaw. Apay ka no tatang? Ay, amaw. Agong ugot mo ti inayaw. Ay nawaw. Sapay busy ni Nika. Ada practice da ijay pagadalan ita. Urayak langan. Numarabyan nga eh. Urayak tagkuyog kami. Sigurado ang makaungot ni nanang mo no agawid akajak kadwa ni Nika. Ay nawaw. Agbuya kay pay nga rod iti TV tatang. Pag-urayan niyo iti apo ko yo. Anya di ba gam Lola? Agpudno ka man kanyak nika. Nakitak ti Pink kan sabong-sabungan at chinilas ngayon suot ni Philip. Iso ka di dayjay ti inted ko at chinilas kan ka. Ha? Ibagam ti pudno kanyak nika. Wen Lola, iso dayjay. Inbingayak ni Philip akasinsin ko. Takas laawan matinted yung kankwana, Lola. Inted ko lang arudan kan ka. Inted mo matgayam iti sa balay. Ay nawaw. Di mo latta ko man inalala no saan mo gayam a kursunada. Ay, sana kasta, Lola. Jak ngamin kayat amarik na ti kasinsin ko, asyak ti paborito yo. Ay, pasensya kayon, ngam jak kayat ti riri, Lola. Aha, nagadunga mom ni ka. Syak ti paborito yo nga apo. Ngam sanak anaragsak, Lola. Ngamin, sigurado ak apagrugyan to day tatisan mi apag kinaawatan nga kasinsin. Anya kay timbagan ni Lola mken ka, ni ka anak ko.
Nasakit tinakam na, nanang. Ay nawaw. Apay ka no? Nasakit tinakam na. Tanamuan na nga inted ko iti kasinsin ko ti daddaw maarigalo na kanya. Anya ko mga iti pagpungtutan na. Jack amo ka ni Lola, nanang. Jack maawatan no apay akas jay ti ugali na. Ay, aging gagayam ita. Kat adda pa paborito na kada kayo nga apu ko na. Dayta nga rod, nanang. Di na amo aday tanto ti pagrugyan ti saan mi a pagkikinaawatan. Kasanon to, no isingir to ti kasinsin ko kanyak. Jakmat kayat aguranak ni Philip, gapulaang iti dayta banag, nanang. Naimbaglaang nga takas ta ti kapanunutam, anak ko. Husto laang tinaramid mo, barang makaamiris to ni Lolam. Lakay, di mo iluto amin ti bangus nga inorder ko, Mangibati ka iti 2 kilaw. May 1 kilo para kan Philip. May 1 kilo mat para kadanika. Ay nawaw. Itaman pa'y apatas ka kadagiti apo ko ta. Naamiris ko nga main ahusto ni Nika, lakay. Saan ang nasaya at nga da paborito? Malagyaman tayo ti Diyos ta. Nakaamiris ka mailaengayin. Narigat matpiman, no siyak pa'y ti makagapo. Ti saan a pagkikinaawatan dagiti apo ko ta, lakay. Ay, punutan ako ng bakit. Iso arumbang apatas ti tratom kadakwada. Iti kasta, awan ti pagsakitan tinakamda. Ay, nawaw! Liklikan ti agbalin a favoritism. Tapno awan pagtaudan ti saan a pagkikinaawatan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nay, si kamat gayam, te si anak ka. Anya ter aramidam dito'y balay. Di magasaklaan takayat kayo apa kumustaan, nanang. Ken iyo may ko to'y basit a grocery a para kada kayo. Aguray ka. Di mo ibaga ang aging gaita, kat si kalata ti ang trabaho, te si anak ka. Awan matidakas na no siyak tagtrabaho, nanang. Ti asawam ngay, apay asaan nga isaw ti ang trabaho. Naglalaingan daytan ariko. Ay nawaw. Mangrugi kay man ngaminan, nanang. Niriko ti mga awir iti anak me. Iso asyak tagtrabaho. Amom te si ka ti babae. Niriko kumatag trabaho. Saan asika? Ay nawaw. Anya manan ti mapaspasamak ditaw. Umariwawa kay nga ginabigbigat. Di kay laagbain kadagiti karupa. Nay, bigbigat nga da ka dito'y balay, maribite. Apay ka, day? Ay, talagang awan babain day ta ariko, Marilisa. Ay nawaw. Apayan, maray? Adda ka di inaramid ti manugang mo, adi mo nagustuhan, maray? Masurunak nga road, Marilisa. Iso ti lalaki. Ngam saan kit ding agtrabaho? Ni Tesi nga anak ko ti agtrabaho. Saan abali taniri ko matpiman ti mga awir iti anak da ka ni Tisay. Iko namkit day. Sadot day jay arikaw maray.
Ay unay kan, Maray. Asino ti sadot, bete? Asino kumapay sale? Ni Rico nga anak mo Ay nawaw. Kasano ang makapagtrabaho ni Rico nga anak kaw, ket isumat ti mga awer iti anak da kanitese. Ay na, parikot yun day tangagabalayan. Jakon kayat ti makibiyang. Intun kwan, siyak pa'y ti mapadaksan. Agkapi ka pa'y nanang. Agyaman nak Rico anak kaw. Kumusta kayo matan kanitese? Kaya nasayahat kami, Apa yan nasa lutsod jaw? Nangag ko nga men nga imarmaritis na kani abalayan bete Rico anak. Ay nawaw, anya man ti marmaritis ti katugangak nanang. Sadot ka kanaw. Isuan iti iti agtrab-trabaho para kada kayaw. Nasakit siguro tinakam na. Tas sikat ti lalaki. Ngam saan nga sikat ti agbirok. Ay nawaw, mangrugi kayo manin nga agabalayan. Napagsaritaan mi ni Tesi, ti maipapan iti day tabanag. Amuyo mat adakkel ti sweldo ti asawak iti pagtrab-trabahuan na. Iso adi na kaya ti agresign. Wen ngam sabali nga rod ti sa uti katugangam a babae anak ko. Di ulat ni kaskaso. Tinapatag, nasaya ti relasyon mi ni Tesi. Ay saan anak? Jak ipalubos nga isi-isiin na katikatugangam a babae. Nay, in-unfriend naksamo ni Sally iti Facebook. Ay kasano ko adi na kaiyan friend ti abalayan maw. Kumpormi mating ka ipupaws, bitay. Tiyawanan baeng? Apay ayang ka binanapudot ti ulom iti abalayan ta. Ay basta, kagurak day di asalay. Numabalin lang tagpili iti abalayan. Ay, si kaki di may. Daya mo kasta. Sa may sa. Panagkudam ka di kaya mo ni abalayan salay asi katagbalin nga abalayan na. Ay nawaw. No apay ngamen, aday jay pay laang mat-ari ko ti pinili ni Tesi nga anak ta. Amaman niya. Sikat ti ayan ti parikod. Saan ta kuman ang makibiyang iti biyag di anak ta. Saan ta nga amo. Noon niya tinagsaritaan da nga agasawa. Tinapatag, responsable nga asawa ni Rico. Kundi nakabkabilan ti anak ta. Responsable ayamot ama ko na ti kasya alalakay. Di na mo tiyag sapol iti kwarta. Mapanak gumatang iti si daon tayo, Rico lakay. Ay, siya kun Tesi, bakit? Asidag lang matitirsena. Siya kun, di off mo ita. Iso arong mga ginanaka. Siya ti mapan gumatang. Sa nabalita, nakaturog mo ti anak ta. Saan kan samatan nga ginin na nalakay? Makapabanog mat lang, ti trabaho dito'y balayan niya. Kabalak mo, bakit? Alas ta siya kun ti mapan. Agyaman naklaunay lakay Uray no kas dyan ni nanang kat nasaya at kalata kanya. Sige, di mo't. No niya man ti issue iti nagbaetan, nagiti dadakkel ta. Issue dalatan Tinapatag ka, naragsak tayo. Husto tinangag mo, Marilisa. In-unfriend nak ni Sally iti Facebook. Ay nawaw, bayam ata Facebook namit nga road, Maray. Ay na, talaga masurunak iti dayjay nga abalayan ko. Kadagiti amin nga abalayan ko, isulaang ti kasta. Nakita nga min ti inpos mo iti na minsan nga aldaw. Madlaw ani Marisali ti patpatamaam. Wano, napasagidan iti post ko. Iso nga in-unfriend nak iti Facebook. Pudno mga may, sadot ni Rico nga anak na. Ay nawaw, aglablabas kan saan Maribite. Anya, Real talk laang Maray. Kat no awan pa'y nangag ko ariklamo ni Tisi nga anak mo iti katugangan na. Ngamsi ka. Ay na, nagadon tinangag ko ariklamo iti abalayan mo. Saan nga ta si kati ayan ti parikot, Maribite? Da kayo mati masalaw ko nanang. Sa di no tinagapon niyo. che, Ay,
Kas labad trip kayo, pay. Apay ka, day? Amaw si Karikaw. Man nakibiyang ka talaga. Agpadpada kayo itinam. In-unfriend nak iti Facebook. Kat awan mo, tar aramida kan kwa na. Pwe! Ninanang, mate. Ay di nakaw-awagan itinanang. Ni Tessie ti anak kaw. Saan asika? Anya nga roti kaya tiyo ayawag ko kada kayo. Ante uno nana. Anya! Nasalaw ko ni nanang itidalan itay. Bakit? Sa di naman ang tinagapuan na. Diyak mo. Ngam kasla maditimod na. Makaungot pa'y kanyak. Nagapo siguro man ang iti ayan ti kumari na ah. Anya man ang tinbaga ni nanang kan kalakay. In-unfriend ka no ni nanang iti Facebook. Ay, kat man ano ko ma. No in-unfriend na. Ay nawaw. Big deal lang amin kan kwa na. Una yan, dagita nga gabalayan. Diyak man na mo bakit? Ngam nagpudot man ti ulo na kada kami ka ni nanang. Bayam, kasaritak to ni nanang. Saanan anasaya at tikastang aramidan na. Talagamat ni nanang ah. Ay, jakman amo iti inam tisay. Aglablabisan. Ay nawaw. Nagadukat nga isyo na iti asawa ko na ya. Kasaritam tumangki di anak kaw. Huwan ano dumangag kanyak tatang. Padasem lata. Nakababain nga minin ka ni abalayan salay. Ka ni Rikaw. Ang mga no panunutan da akan kanunungak ti aramid ni nanang mau. Sa dino nga ron ti ayan ni nanang ita. Napan iti ayan ti kayem na. Siguradaw, ay, aduman ang ti istorya na ijay. Ay, una yun ni nanang. Agar aramid manan iti pari ko. Ay, naibag man ta na panunot mo ti umay pumasyar dito'y balay, Rico anak. Nanang, pudno ka day. Ay, nawaw. Tiyan niya, anak ko. Apay pudno nga inyan friend nyo ti abalayan nyo. Ah, Kasta una ti unga na. Apay ka nga inyan friend nyo. Kawang mo ti dakas nga aramidan na kada kayaw, nanang. ay apo. Painosinti man na ni abalayan bete. Anya nga awan. Kat no nagano ti ipopost na iti Facebook na. Sabay sa, lukas ta nga agsabat kami. Nagadua sa una. Uray lamay babainak. Kit masapol ayang ayan friend nyo. Ay nawaw. Anya nga ron ti kayat maurikaw. Makipinungot akan kwa na. Anya ka no ti pagsaksakitan tinakam mo kanyak abalayan bete. In-unfriend ka lang iti Facebook. Big deal matan kan ka. Apay nga main nga in-unfriend nak. Awan mo ti dakas nga aramida kan ka. Painosente ka pa'y laang mat. Anya nga awan. Kat no nagadaw ti ipopost mo. Nagadupay asaom. Ibagbagak laang mo ti marikrik nak. Basol mo mutin numasaksaktan ka. Oh no. Kaya't mau, taitad kumatan kan ka ti password ti Facebook ka. Ay, saan ko apagin interesan ti Facebook mo, salay? Malagayam. Apay nga rod, anagado nga isyom iti biyag mau. Ay na, makauma ka. Ay na, Pare Andres! Pare Andres! Oh, Pare Andres! Ay, apay! Ay na, dagiti agabalayan, pare! Ay, anyat na pasaba! Ay na, agap-abada, pare! Kasla aglaban da pa yan! Anya! Pasardangak kumaidang, mabutangak mat. Amangan no siyak tibugbugan da. Sapay napudot da adwa, pare. Ay, nawaw! Ay, talaga mangibabain day tabitay. Ay na, mapan mo man kitaan ida, pare. Amangan no agkinabil da. Bayam, makita na. Anya ko matilaban ni Bite ko nagdakkel ti bagi ni abalayan salay. Anday ka! Anday! Abay, nan ano ka? Ha? Ay, anday, tiawanan bain asalay. Anya nga ita. Pinatulan da kan. Ay, nawaw, kasla naragsak ka pa'y si ka, Andres. Kasano nga may na?
Kanayon mo nga idadaw ni abalayan salay. Uray, ti panangian friend na kan kay ti Facebook ket ay na-issue kan ka. Anya nga ita. Ay, nagsakit lang arudan ti bagbagay. Kastapay mo ti bagam. Pag nakbam da ita. Ay, Apay nga may nakaguruguram ni abalayan salay. Ay nananang, di kay mabain, iti kasta nga aramidan nyo. dayjay asali tinangirugay. Tese anak ka. Ay nawaw, di kay aglibak nanang. At dati in-send da a video kanya, kat nalawag ada kayo tinangrugi. No apay ngamin nga inpungot yo. Nuwan takom-komporme mo ti bagbagana. Tidakas nga ugali yo ti makagapo no apay nga in-unfriend na kayo iti Facebook nanang. Nakita namin ti inpupost yo may papan iti asawa kan iti inana. At aya din nakamat ko anagan. Awan mo. Wen, awan ti dinakamat yo anagan. Ngam madlaw latamet no asino ti dakdakamatan yo iti dayjay a post yo. Kantap no ibagakkan ka nanang. Saan asadot ni Rico nga asawak? Ha? Napagsaritaan min ti may papan iti panagtrabaho. Kinapudno na, siyak ti nagpakpakaasi. Ano mabalin, iso ti mga wir iti anak mi, ta siyak ti agtrabaho. No kasta. Kamali ti panunutan yun, nanang. Iso mabalin ka di? Agsardeng kayon amang padpadakas iti manugang ken abalayan niyo. Ngamin, maapiktaran ti relasyon mi ken ni Rico iti kastangar aramiden niyo. Hustaw tinaybagan iti say nga anak tabitay. Iti kastangar aramiden niya nga gabalayan, mapiktaran da kaniri ikaw. Apay kaya mo nga agsinada nga gasawa. Saan Andres lakay? No kastangar nagbalbaliw kan. Sardengam ti mang padpadakas, iti manugang mauken niya balayan. Ay, No kasta ti aramidam di awan ti gulo. Awan ti pareho. Kang runaan ti amin, malaganan ti rikna, bakit nya? Narigamay, no, gurguram ti padam a tao, aga pulang iti pride mo, bakit? Binaybayam ko malatan ni abalayan mo, ha, nanang? Jak ba ngamin malapdan ti bagi Rico anak ko. Amok asaan asyak ti kayat na nga abalayan. Namnupay kasta. Irespeto na latta kumamot ti kinatao tayo ah. Saan aday ta mapanmang padpadakas kanyak ti paglaingan na. Maawatan ka, nanang. Ngamiti kasta nga inaramid yo, ay sus, dumakkel ti gulo. No ireklamo na ni kapitan. Okay lang. Sumango ka. Dayta ka kami. Agpada kay tumang agabalayan. Agpada kayo na pride. Naragsak kami ka ni Tessie. Iti kasta nga aramidin nyo, problema mo ti sumangsang bay, nanang. Ha? Dayta kiti ti pakpagita yun iti apo ko yaw. Sapay birthday na into no may alawas. Kita nyo ang mga nagpinungot kayo tuki di nga agabalayan. Kasangay ti anak mi kaniri ko inton umay alawas nanang. Kat imbitado kami kadikin ni Tatang Mau, si anak ka. Ni tatang laang ti imbitado. Apay ngay. Ang mga no agtumpong kayo manan kini abalayan mo. Kat agpinungot kayong tumanan ijay. Nakababain nanang. Ay saan nanak ko? Siguraduan nyo lang nanang. No kasta, mabalin ko ti umay. Wen, ngam siguraduan niyo nga awan mapasamak agulo. Diyak kayat amadadaal ti special nga aldaw ti anak ko nanang. Gapula ang iti pride yo nga agabalayan. Sapay lakuma, tamapakawan na kadagiti nagbasulak, abalayan salay. Pasensyakan abalayan. Ay, uray tsak mat abalayan bete. Ay, pasensya kan ano, nadanog ka. Basol kumitlaang abalayan. Isuasan ka mapabasol, tasyak tinangirugay. Ada merienda iti unag nanang.
Mapan kayo mga lano, mabisin kayo. Madamdaman to, nanakaw. Kitain nyo Ang mga agpinungot kayo manandita. Ah, Ay, saan, Antisay? Nagpinakawan kami ni Iti Inam. husto tinaibagan ni Abalayan Sale, anak ko. Saan mi adadaulan ti special nga aldaw ti apu ko may? Ay, nawaw! Dagiti ina ti makuna asilaw ti pagtaangan. Agbalin tayo nga rot kuma apagwadan. Saan kat ada tayo ti mangirugi ti saan a pagkikinnaawatan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Si kamot gaya, Mari Divina. Ay, Wan, imayak ta itulod ko to'y order mo a karnit baboy, Mari Lorma. Ay nawaw, agyaman ak Mari Divina. At damot laangan ti abastumi iti makalawas. Awan anyaman na, Maray. Ano sampay laang nga orayan ti bayad ko, amaray. Ited kunto adagaws no maalak ti tangdan ka. Awan parikot no may papaniti da Maray. Makauray akmat. Mala, agpakada akon, Maray. Mapan kumat i-deliver to'y order ni Mari Sitang. Sigay, agan-anad ka, Mari Divina. Agyaman ak manaon. Nagbanglumat ti ilutlutom, nanang. Ay nawaw, adda kamot gaya manju na anak ka. Ni tatang mo ngay. Adda iti ayan dangkel Waldo, nanang. Agsasyat dan samot manan. Na, kat no nabartek asimang put idikalman. Ita, agsyat da manaon. Ni datang pailaang ti kunam, nanang. Mala, agtugaw ka man kitday. Taramanam no naimas metlaang tinlutok apang rabyan tayo anak ka. Ay nawaw, adda pailaang ti sinigang. Nagadun tin prito yo a karnit baboy, nanang. Abasto tayo iti makalawas anak ka. Imprito, tapno adda ar-arti tinateng asidaan tayo. Mabit lang, nanang. Nangalaan yo nga iti pinagbayad yo. Inutang ko pa ilaang kan antim adivina. Saan na balay? Bayadak to numaalak ti tangdan kaw. Pare, ni may lormat ni sumungad. Ay nawaw. Ay! Woo! Anya ti araramidan dita! Lorma! Ay, sukunan na kansan, pare. Anya ti araramidan dita ay. Agawid tan manding lakay. Sino ti nangibag umay ka dito? Rabi nga minan. Amumut adelikado di tadalan. Kapaglak siya gawid. Agawid no kayat ko. Amang ano kailiw na kan ni pagmao. Agami kay kiday. Ay, agsardeng ka man dita si kawal daw. Ayaw mo na kan nga gawid. Sumaro no akton. Di mo manan ipilit. Kaya't mo.
can stand to fly Ah? away from home. Ay, sus. Unay kayong tatang. Nabartek kayo manen anagawid. Kanya niluto yung asidahan. Ano mo? Nagadwa karniya. Nangalanyo iti karnay. Inutang ni nanang ka ni Auntie Divina, tatang. Abasto tayo kano iti makalawas. Mayat! Kaya ito timbangan. Ibagam ka ni nanang mo sa mangidasar iti kanay. Ay, awan ni nanang tatang. Napanakitang dan. Kasi ka natin ang idasar iti kanay. Ay, nawaw. Sumurot ka ni nanang tatang. Numabisin kayo, di da kayo ti aggao. Ah, Naluto matan ti makan tatang. Day talaang agaw iti kanan niyo ti aramidan niyo. ay, nawaw. Sige tatang, mapanakon. Ay, di nakpanawat! Woo! Pariwal daw! Nay, si ka maghayam. Kumusta ngay? Saan ka nga hang ubar, paray? Ay, nawaw. Saan paray? Ay, iruar mo kitay na bati nga arak mong tagsyat tamanin. At dahil nalakapulutan ta. Anya? Kita ang manay, karnit babaw. Ni, ay kinagatungan datan. Ingka mangiruar ni ti arak, tarog yan tan tagsyat. Naganutin nalakapulutan ta, paray. Ah, ay malingaraw. Arigla daw parimandeng. Kunak man, no kunam apinanawam ni tatang mo dito'y balay, idi agsapa, jo na anak kaw. Katuan mat nanang. Apay nga rod nga awan na makita. Tsaka mo Amang ano napanmanan iti ayan ti kumpare na. Ay, makapauman ti kastangar aramidan da di atao. Anusan niyo tay sumot nga minti pinili yung anak ki asawaan, nanang. Sakit ti ulo la akanayon ti ititid na. Relax laang, nanang. Di yung unay ti agpanunot. Ma-stress kayo laang. Si kaman pa'y lang nga rod ti agluto iti masida anak kaw. Sa dino ti papanam ngay, nanang. Agina na aklabiit Nakita mo ti karni ti baboy nga impritok idi kalman. Nayunam tinateng nga inted ni lulam. Reingan naktaw no makaluto kan Nanang, naibos mo ti karnit baboy nga inpritom. Ay nawaw, kasanoan na ibos, katno ado da ijay. Uray ti kaldero anang ikargaam, nanang. Awan mo Kasano nga awan, kat adamot di ta idi agsapa. Awan na talaga, nanang. Ay nawaw, asino nga ron nga itinangala. Ay, diyak mo Na mga no adala ang dita anak ko. Ang mga no di mula ang nakita. Awan nga rod, nanang. Anya, aglisi ka man, tasyak timang sapaw. Papanan kumagay day ta akarnay. Sa dino tinagapwa, maray. Di ta tersina, Mari Divina. Napanak laang gimatang iti tuyaw, ta iso ti pangrabyan may. Ay, nawaw. Naibos aya ti karni aginatang mo, maray. Mapukpukaw nga road, Maray. Mapukpukaw. Wan, adamot idi agsapa, ngem idi nagawid kami itay. Awan mutan, agraman ti kaldero anak kaikargaan na. Awan mutan. Asino kumangay tinangala? Day tangarod ti jakam mo, Maray. Ay, aguray ka, maray. Anya ayat itsura ti kaldero anang ikargaam. Jay kaldero nga inregalom kanyak iday, Maray. Ay, nawaw. No sa anak-anak kamalay, isumat dya imat ni Manding alimabas itay iti paraangan mi, maray. Amangan kit dino impulutan damatan. Anya? Wan, masigurado ka kasta, maray. Malagip kon ti kaldero abit-bit ni Manding. Iso nga agpayso day jay tay inregalok ken ka. Talagang awan ti manaknakem day di ataw. Apay ka di, nanang.
Di mo ka di nakita no binagkat ni tatang mo ti kaldero ang nakaikargaan ti karnay di agsapa anak ka. Ha? Sa dino ko matipangipanan na ngay? Pudnon sakit di tinaibaga ni Mari Divina itay. Anya timbagan yan ti Divina, nanang. Nakita na kanaw nga adda inigaman ni tatang mo akaldiraw idilimabas iti paraangan da. Kasanaw no impulutan dan ti karni nga inutang kaw. Talaga nagpuskol ti panagrupropa manya mandeng. Di mo man pagbasuran ti lapayagaon. Sa dinaw tinangipanam iti karni ti babaw Karni baboy asasawam. Agin di mo kapay lang ti kunam ka day katjak amo nga impulutan nyo ti karni nga inpritaw. Apay, anya ti karni nga bagbagamaya siya. Aray! Palimanday! Nalipatan mo ti kaldero yun, nay! Ha? Lumay ko na ta, mga numapukaw! Makitam day tamandeng. Ah. Ay, nong! Awanan ka itibain mandeng. Awan lang arudan ti maitultulong mo dito'y balay. Napan mo pa'y laang mat impapulutan ti karni nga abasto tayo kuma iti makalawas. Pasensya ka na. Pumanaw ka iti sagaw, talagang agburburok ti darakan ka. Amangan noan niya pa'y ti maramid ka. Bakit? Pasensya ka kadeng. Ay di nakawawagan iti bakal. Sana na maulit. Saanan ang maulit tarupam? Na. Namin anon akasta ti ibagbagam, ngam awan mat ti mapaspasama. Daytoy kano ti kaldero kan platom, tatang. Anan mo dagita nga anak ka. Paglutuan kan panganan niyo, Ay nawaw. No kasta, kanya-kanya tayaon. Isumati ko na ni nanang. Si kakanumatan ti makamo nga agluto iti kanam. Uray ti kusina. Pagguduan tayo kano. Ay, sana mapalenti kasta. Basol mo matlaang ngamin tatang. No apay mat ngamin nga impapulutan nyo ti karni nga inutang ni nanang. Ay, wah anak ka. Kasaritan tuman ni nanang mau. Sigurado adenggan na kadayjay. Ay, dak kaya ti may ramraman tatang. Agbalbaliw ka nga minan. Tapno saan na ka nga isinan ni nanang. Artek ka lang aruden. Napan mo pa'y lang mat impapulutan ti abasto tayo a karne. Juna, umay kan tamangan ta nanak ko. Apay di nakayaban bakit? Ay agsardeng kaman si kamandeng. Kalpasan ti naramid mo. Sorry ka din. Saan ko pa'y anabayadan day di akarnay tapno ibagakan ka? Jakmut amaw. Jak ammo tarupam. Santo na maulit. Promise bakit? Ay saan? Agluto ka mag-iti kanam. Kan palagipan ka manin Di mo kot-kot dyan ti anyaman a makitkitam dito'y kusina may. Inton madamdama, ipapulutan mo pa'y tituyo nga abasto may. Ha? Masapol ka di pa'y amay kandado ti kabinet, nanang? Ay nawaw, narigatan anak ko. Kaasimat ni tatang nanang. Awan ti sidaan na. Ay kat gumatang mat tapno amo na tirigat ti agbiro. Basta, ikandadom ti kabinay. Basol na mutlang. No saan na kumangamin nga impapulutan ti karni ti babaw, di adda ko matinaimas asidaan na ita. Alaang mutlaang tanagbati atuyo, taidulin ta iti kabinay. Ay nawaw? Ay narigatan. Ang mga no ipapulutan na, tinamnamaan ta asidaan ta inton malaw. Duang aldaw maten asana nagaw-awid ni tatang nanang. Amang ano naupay maten iti naramid ta. Bye-bye ama.
Iso lang arudan ti nagkamali. Iso pa'y laang ti maupay. Amangan no nagawid manenday ta iti ayan dalulom. Nga ta, nanang? Kahit iso mati arabid na. Tunggal agapa kamay. Agawid iti lugar da. Sapay la kumaan, nanang. Ay naanak ko, di mon panunutin ni tatang mo. Lakayon day jay. Amunan ter aramiden na. Amuna ti husto. Kan saan. Anya ti masapul mo, pari mandeng. Ay, umay ko bayadan ti inutang ni Bakit a karne ti baboy, Mari Divina. Ay, nawaw. Itaman pa'y pare. Bayadak ta talaga ang nasakit, tinakam ni kumarim kanyak, Maray. No apay mo ngamin nga impapulutan mo ti ginatang nakar ni pare. Naimbag kumaano kinisayam laang. Ngam saan mata inibusyo pa'y. Day tangarot ti kamalek. Tabi siyum tumo ngamin tininto na rin pare. Huwag nga rod, isungayin sinadan ti paglutwak, tanaumad ang kanyak. Katita, agagat kan pari mandeng. Ipakitam kan kwa na nagbalbaliw kan. Iti kasta, agsubli tinasaya at alinangan niyo kan ni Mari Lorma. Kagudwa pa'y laang ti bayadak iti karni nga utang ko Mari Divina. Ay, awanan ti bayada, Mare. Ay nawaw, kasano nga awan Maray, kat jak pa'y mo't nabayadan ti karni nga inutang kaw. Binayadan na nila kay mo, Mare. Nimanding ko na Maray. Apay, ada ka di pa'y sabali ala kay mo, Maray. Ay nawaw. Sa dinumot nga itinangalaan na iti pinagbayad na. Tangdan na kanumat iti construction, Maray. Nasaya at met nga rod no kasta Maray. Nasaya at met no nagnakamun ti asawa. Kanya ti makunam iti lutaw, kanakaw. Ay, naimas tatang. Sigurado ang maragsakan ni nanang into nagawin. Ay, nasayahat no kasta, nakaw. Angam, sa dino nga tinangalam iti inggatang mo iti bangus, tatang. Tangdan ko ay, iti pagtrab-trabaho ak. No kasta, adagaya man trabahom, tatang. Uy, nanakaw. Iso adyak nagawid iti napalabas alawas na nakipurdiya ak. No maamuan ni nanang dayta, tatang. Amangan no mapakawan na kayon. Ay, sapay la kumanak ka. Agtugaw kan bakit? Tamang idasarak iti kanam. Ay nawaw. Anya tikinkinan mao mandeng. Ay, awam bakit? Namiris ko la dagiti bidot ko. Ha? Kaya bumawiak ita. Pasensya kan, kadagiti dakes ana aramidak iti kalabas bakit? Ikaray kasaanin a maulit. Sardengak matibisyo kun. Kaya kon ipapapulutaan kadagiti barkada no adda abasto dito'y balay. Rumbang laang. Tano maulit pa'y talaga apapanawon ka dito'y balay. Agyaman bakit? Ay, uwang gayam. Pinayada kung tayo utang mo akarne ka ni Mari Divina. Rumbang laang taimpapulutan mo mag... No kasta, di nakaguran. Saanang, basta agsingsingput kan, lakay. Ay, wine, ay na, agyaman ako na bakit? Ay, nawaw! Di mo ipapulutan ti sidaan ti pamilyam, tapno di da kaikan iti pagnakmam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.